Kumania na thina na nkucanio cia migunda iria ithiite na mbere kuonekana ntere cia tigania riu CHIBU location ya Kiandio Jeremia Kabaru wanerite akari maria mena thina cia migunda ino ni makinyo bicini yawe ni kenda kuthiria nkucanio ino kagitanio kau na uritie akari gutiga kumeneria obisi cia thirikari ni nkucanio ino muno obisi cia CHIBU makiuga ni mu kaumo ka thina ino. Kevin Kimathi na gutariria tuitanĩtie ayo 2014 iro twetire nara utro twita yukuritwa inde bendika irethia nwende bendika irethia kaurite mwana muroi na mukuru okwa no atuyire munda onwe mukuru na turamya munda iwetete bareta barita na chiri na CHIBU nwe itwetanĩtie nwe CHIBU no akinyangite mantu ya yonte na kinyegoro ndiwita ndiyo na rero ndikira ndimwira CHIBU akure mabarwa munda yo ina namba umwanja lakini no tubateritiri munda ogi kinyo awe danto wa mindia na literi 0.50 umesikia uinde na that 07 na kuongea na that 80 uigwa ande mundo ina nto abange yuna Ambrosi yuna Njona yuna Jeremia yuna Mugokinya Mbeni uigwa ando ubonze kumani antitikano isha Miunda iriyetekire kiria kari munoti ane baikindanira ithaka nyuma yikubia ntubore CHIBU munene Okendio Jeremia Kabaru na ambiriti wika ikarobia mwanya na akari ya bao na aria awika mutaratara ya yo eru na yuwa kuthia ta ithaka bibi antu ya bao nyuma ya ikubio afairo succession akile munara kuona na dhulumie to ibara bangi na process ni ku file succession nete na application form to ina assistant chief kwao twamusainira na rakenda assistant ya office twamunankara na bunge awika werune na itia okine na ikuria mwingi uti otumira bravo tiagiria ati masibo yobe ungumania nebo wamba bwa Miunda maturene ake ya kwa mizinga ndendi akira wa office ya chief kana office ya assistant chief ni ukoliundi achunwa ni urongo batu tutisainda na ini side twenda mtu wende abudhiru haki otherwise kenda kuo reportera Weru TV kuma Tigania West mbita wa Kevin Kimathi.